Vlog! Armida, umay kapatigwan iti linutok a ginataan nga aba. Italamanin nga gluto ak iti kastoy. An-anwak nga dayta. Ha? Di sidaam. Ay, sana ngaksid-sida iti kasta. Tinasayaat, inkalangan itad ka ni Norma. Sigurado, alaan na dayta. Gaputa dayta la agur oray iti ipadiguti ka aruba nati amuna. Ha? Ha, sige i-recap ko to'y ridaw. Ado pa'y ngamin ti aramidak. Ni ay, naglastogan? Pinabainan nakpay? Apay ngamin anapan mo pa'y lapinadigwan. Amumat nga ado itan ti kwartada. Gaputan na awat nila kay na iti may sa akumpanya. Si gudmot nga agpinpin na digo kami idi. Katilutwak nga aba, kayat na idi. Numalang abnan nga aba ti ilutlutok. Umaya dagos, mangalan iti manlukong na kat agdawat. Sana nakasta ni Armida ita, tadon ti kwartada. Kita man, napadakal dan ti balayda. Pimintasan ti aglawlaw ti balayda. Ken napintasan dagiti kausda. Wan nga rod Mayatan ti biyag da ita. Iso asaan dan apagan ano ti maipadigo kadakwada. Kastala ti biyag, bakit? No nabsog ti tao, dinan kayat ti diro. Ngem numabisin, uray ti napait ataraon, nasam itlataken kwa na. Ay. Kastala ti biyag. Iso ada Armida, didan pagan ano ti padigom. Ngem idi nakurapay da paylaeng, uray noodles ken tuyo nga ipadigom ay naimas kadakwada. Nay. Adda si mardeng ako tiyay iti batog ti balay da Armida. Oo, kita niyaw. Yang paisaw, ano, pintasan. Ha? Kita inyo ti rimwar iti kutse. Ni Adolfo. Na, ay no. Sakit, kundi banikas pa'y matamangkit kita iti lugan na. Akas lang gagara na tayo, takder iti ayon ti kotsina. Tapno makita tayo nga iso ti aking kukwa. Wan, Pedro. Kasta talaga. Kaya't na makita tayo akaaruba da nga adan kutsina. Yang paisaw. Nanay, kita nyo na. Timalilang dito ayan tayo. Agturong sa amin dito. Wan, agturong dito'y isturkaw. Hoy! Na kayo ang aruba. Pangaasiyo Diyo as-asit ganti kotsek. Mga numagasgasan. Narigatan. Nangina day diya kotse. Iko. Apay nga asit gan mo Hindi anya agapo. Agsigsigurado aklaeng Tata Pedro. Taamangan no adda umapal kat mapannagasgasan. Ay, una yan. Apay kumagasgasan mi ngay. At damat panunot mi Ay kat nasayatan no adda panunot yo. Nakon. Ay, una yan day tataaw. Naglastugan day tataw. Nadaan la iti nasayata trabaho. Kunam lalo ka sinuitan. Well, lastog. No kasta? Talaga ako kuamon dayta akotse, lakay? Wan mata, bakit? Ay, Tintinagak na ita iti kumpanya apagtrab-trabahwat. Ti kumpanya ti gimatang. Kahit inutak abayadan. ay imbag man. Ay na, adan kotse tayo. Wan bakit? Apalan kat, dagiti ka aruba Kasano adida apalan, kat awan matlugan da. Umapal da talaga. Kastan na tibiyag bakit? Nung idi kat nakurapay tayo, ita, saanin? Taadon ti kwarta tayo. Iso nga apalan da tayo, dagiti ka aruba tayo. Ante, agad nga payo? Ha? Inmay ka dito'y balay mi amang ibaga iti tinapay? Apay, awan tinapay yo? Awan, ante? Ay una yan. Ay kasi kamot nga ubing. Tadi ka pa'y makaraman iti tinapay. Ala, mabit lang taikan kawan. Tapno maramanamot tinaimas at tinapay. Adong tiitid mo, ante? Anya? Ay, may salaang titid ko kan ka. Kan saan kan nga agsubsobli Un, ante?
O na yan ti anak talakay. Napanggayam di tadakkel abalay kat napanagkid daw iti tinapay. Dayjay kan kananan? Kastala ti biyag, bakit? Amunan ti agbyag. Saan nga iti day talakay? Ngam kita man ti anak ta. Tagi-imasen na ti tinapay nga inted ni Armida. Wena, tada palaman na. Ay, masyanak lakat ngarod ka ni Leonard. Sa bagay, saan tamat ngamin maigatangan iti tinapay ana imas? Igatangam to Sobramat ngamin ti panagtipid mo. Igatangam mo ti anak tay tinaimas at tinapay na Iti kasta, sana mapanagdawat-dawat iti karuba. Igat-gatangak mo't adda lang ngamin apalaman ti tinapay nga inted ni Armida kenkwana. Di kastanto mati aramidam. Nala, bayam. Kastanto ti ipalaman ko iti tinapay ni Leonard. Tapno saan na mapanagdaw-dawat ken ni Armida? Hoy, Cynthia, apay, di mo man lang maigatangan ta anak mo iti tinapay na. Imaykit din di tabalay ang nagdawat iti tinapay. Pasensyakan iti anak ko. Nakita na kano nga ti anak mo amang mangan iti tinapay. Isuan na pan mat nagdawat. Siyak, tinangted. Ay, kaasi pa'y tanak mo. Tadi makaramraman iti naimas. Anya? Nene. Nagalas ti pa nagsarsarita mon, Armida? Naglastog kan Gaputaado ti kwarta mon, limastog kan. Akasta pa yun ti pa nagsarsaritam. Nga awan bibiyang mo, numasakitanak iti kasta pa nagsasaom. Oh, apay, adamadi nga imbagak? Mano ka di ay ati bayat ti tinapay nga impakan mo iti anak ko. Tabayadak langan, ha? Ibagam tabayadak langan. Narigat mo't no pagbalinam nga otang ko ana imbagan akam dayta. Excuse me. Diyak ka sa pulang ti kwartam nga agat palengke. Pwe, kukwam laang. Anya? Nabanglo ti kwartak. Tagga po iti bangko. Kan pasig pa'y amalutong. Idinto tati kwartam, rot-roten, kan agat ikan, naglalangsi. Anya? Ha? Inak man laangan. Ay na, barsa, kagtulangatan ti ulo na tauray agdaran. Ay, suran kon. Oh, adto'y matiparakan ka. Agyamanak, auntie. Dahito'y matitinapay, aparakan ka. Agyaman ak anti. Ay, unay kayon nga ubing aya. Talaga nga inaldaw nga umay kayo agam ambing dito'y ayan mi. Takasanumat ngamin. Awan pa'y naimas amak makan ijay balayo. Ngaron, naghimas. Alalala, pumanaw kayon dito'y. Awanan titagtad da at tinapay. Iso pumanaw kayon. Talaga mabisbisinan kayo la. Una ititinapay. Ha? Nangag ko day ta ibagbagam kadagiti anak ko, Armida. Apay akasta ti saom kadakwada. Nga ibagbagam nga agam ambing da dito'y balayo. Idinto ta si katinangayab kadakwada. Talaga mat aday talakanan da dito'y ayan may tisip-siputan da. Si katinangayab kadakwada. Binilin ko ida, adida umay dito'y ayan nyo. Iso apulos asaan da nga umadak, ultimo dito'y paraangan nyo. Anya? Uray ado ti anak ko, Armida. Mapakan mi pay laida iti husto. Hoy, da kayo ado Apay ngamin nga imay kayo dito'y. Idinto ta imbagak adi kay umay dito'y. Ikwa? Inayaban na kami mat ni Auntie Armida? Pinayapayan na kami? Di may kami. Oh, makitam. Inayabam gayam ida. Sa ita, agsao ka iti makapasakit. O ala, agawid tayon. Kat saan kayon nga umay dito'y? Uray ayabanda kayo, Wananang. Kat si kamat, Armida. Numangted ka, di kan mangibiyat iti madiasaw, tama kapasair ka. Bimak ng kalaang, mata pobre kan. Ha? Nalastog ka launa yan. Ay na, ibalang ko kumakat titinapay nga inted na kadagiti anak ko. Ng pampanunutak ngamin amakanday chay.
Madi, ti agibulbul lang iti makan, Norma. Wan, iso abinaybay aklatan akin nandag iti anak ko. Ngam, amang ano expired dun iso nga impadawat ni Armida. Kinitak, tinagsuputan ti tinapay. Kat saan pa'y matkit ding expired. Nasayahat no kasta. Ay, tawan pa nagtalag ko iti daytang Armida. Sipod na addaanan iti trabaho ti asawa na. Kat nasaliwanwanan ti panagbiagda. Limastugan. Aso, ti pagkitkitaan na iti kaaruba na. Iti na minsan, nagpadigo kada kami. Nagdakkel ang manlukong tinangikan na. Kat siyempre, maayatan mo't adag iti anak ko. Tanaimas nga rod ataraon. Ngam idi kitaak, ay sus, nabangles mo't gayam. No kasta, saan lagayam asyak tinangaramidan na iti kasta? Uray sika. Iso ati naramid ko. Impasublik, timpadigo na. Jak pagtatak ko ng ti anyaman nga itod na. Sala agpadigo no nabanglesan. Madimot Wan nga rod nagalas at talaga ti ugaan lina. Saan nyo latang aminan nga ikaskaso? Talaga kasta ti ugali ni Armida. Madi ngamin, ti pa nagsarsarita na. Masuro na talaga ni Norma kinkwana. Adda ngamin dagiti kakasta a tao. Ano bumak nang dan, wenno umadon ti kwartada, agbali umatan ti ugali da. Lumastog dan, natangig dan. Ken no anya pa'y ditan. Pakaragsakan dan ti mangpasakit iti pada da a tao. Angam, kastala ti biyag ako nada, bakit? No siyak ti bumaknang. Sa anak to akas ka ni Armida. Tumulong nga kadagiti agkasapulan iti tulong kaw. Angam no sak. Kayat kunti kastoy abiyag tayo. Sana bale? Tamangan tayo mat iti husto. May gatangan mat dagiti anak mo iti masapsapol da. Una, importante dagiti anak ta. Ipaay ta dagiti masapsapol da. Isumat. Sa bagay, husto ti kunam. Nasaysaya atin akastoy latan ti kabibiyag tayo. Tanong bumaknang tayo. Amangan no agbalin tayo mo't akas kada Armida analastog. Kan natangig launay. Narabyan ka anagawid. Kan, apay nga awan tay lugan mo. Awanan, insugal ko kat naabak. Anya! Insugal mo! Wen, malas nga rod tanaabak. Kasano daytan? Naabak nga rod iti sugal, di bayamon. Laklaka dayta? Ay unay kamutan Adolfo. Di mo lang maikat ngamin dayta pa nagsugsugal mo. Pagliwliwaak nga rod, mayat ti sugal no mga abak ka. Wana, ngam no naabak kamat. Sayang pa'y tinsugal mo. Gusto daytan. Kahit ko tagpay na nabanugak. Adolfo, saan Anak maturugan, nabanugak unay. Ay nasintya, nabuyam ka diti news iti TV itay. Saan taglablabahak itay? Ay, kalkalpas ti labak. Anya aya dayta anyos. Ay sus, amom ka di. Tiniliw dagiti pulis da Adolfo kung dagiti kakadwana. Ha? Wan, dakkel ka nung amin agatad ti tinakaw da iti kumpanya apagtrab-trabahuan da. Anya? Saan ka no gayam anam na minsan anagtakaw da iti kwarta? Kanayon ka no, iso aday ta, maibalod da ka noon. Anya? Manon abulan nga agpupupuklatan ni Armida iti balayda. Mabain arungwar, gapo iti inaramid nila kay na. Anya ngay nga rod. Kitaong man anya lakay. Nagado ti kwartada iti. Ngam ita, awan samot dun makmakandan. Kaawan mo trabaho ni Armida. Kastala ti biyag. Inlakla ko na pa yun, dagiti daddo maagamit da. Kastala ti biyag. Anya ngay nga rod. Awan nga rod ti makandan. Di mangilako iti gamit da. Tapno adda igatang na. Ni, adda tao. Mabitlaan, inakitaan. Angkan. Cynthia, awan makan mi. Pabuludan nakman iti bagas mo. Mabisbisinan dagiti anak ko. Wen Armida, apay kit din asaan.
Nayo namon iti si Daon, Sincha. Awan ngamin si Daon, me. Uray noodles ditan, no iso ti adda. Kayat yu itan ti noodles? Wan ngam ti agbisin kami. Di ka agdanag. Sukatak tumat lang inton maadaanak iti trabaho. Ni ngamin lakay ko. Madi ti aramin na. Iso na ibalod. Katawan mat panggadak. Isong agbisin kamin. O sige, ikan kayo iti kaninyo, Armida. Ay, awanan. Nagsubli kayon akas iti sigod asa saaden nyo. Husto gayam tinakunan nila kay ko. Nunabsog ti tao, di na kayat ti diraw. Ngam numabisen, oray napait at araon, nasamit latakin ko na. Iso amade tagtangtangig, Armida. Nga oray pa'y may saka na baknang. Baknang ka nga agpayso. Ngam saan mo't gayam anasaya at tinagtaudan na. Baknang ka nga agpayso, nga madi mo ti ugalim. Awan na. Madi at talaga ti supapak na. Wan, Sincha. Maawatak ti bagbagam. Iso sorry. Sorry, itinagmadi nga ugalik. Ay, Agbalbaliw akon. Nang runa pa'y tapulos nga awanan kwartami. Iso pasensya kayon kanyak. Titan gagayem, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan tayo. Anaa daw iti pagsasao ako nana. No nabsog ti tao, di na kayat ti diro. Ang numabisin, uray tinapait at araon, ay nasamit lataken ko ana. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Mari Victoria, napan ka kadidita sugalan? wala mare. Napanak na kisugal. Nangabakak ka. Aya, manungay ti inabak mo. Nangabakak iti sangaribo. Aya, ang basit ta inabak mo, Mare. No siyak akat rinibribo ti abakak to. Ayos kanya akong di sangaribo, mare. Imbag lang nga da igahatang ko iti sindami 2 kilo abangaws, 2 kilo a karnit baka. Kan gimatang akmatan iti bagas may. Sa bagay Katsika, mano ka di mati inababak mo dita sugalan? Sa anak pa'y anapan nakisugsugal. Tawan mo't isugal ko. Bagpay kanyak taadain sugal ko. Kan at least, nangabakak. Sa bagay Ngam sika, saan kan amapan makisugsugal, gaputas saan mo nga ammo dayta? Aba, kanda ati kwartam. Ngam sa bagay, no kayat mo padasan, tapno ammo mati sarsaritaam, ay kat mapan kalatta Anya ngay ngagpaiso ti ammo ta. Amangan mat no rinibrebo ti abakam akas iti kunam. Makamukan di tayo nyawat ko asweldo, Elena. Ken bayadan pa tay utang ko di store ni Delia. Apay, anya man ang tinutang mo yung store ni Delia. Sardinas kan itlog. Wan, sige nga raw. Gumatang kan iti bagas kan sidaan tayo Adupay, je bagas tayo. Uray May-mayad matlag no gumatang ka. Tapno adda reserba. Sige. Ken tay tinapay a paborito dagiti anak mo. Gumatang kamatan. Wan, amok. Sige nga raw, tayo nakagpilas. Tayo nakmakitsenda. Dumagasak man pa'y di ta pagsusugalan dagiti karo ba? Nakman makisugal. Tabarang mga bakak kat umado ti kwartak. Inton madamdaman na mapanak ije-tsyendaan. Elena, yag mo na tinabak ko. Erwar mo ti kwartam. Wan! Oh, atoy! Di magkasutan ti abak ko. Sige, iwaras ko manin ti baraha Kat isagana yung manin ti kwartayaw, tasak tumanin ti mangabak. Naabakaklat ta! Ay, butuyan ta kwarta bilina. Siya din nangabak. Anya ti orasan? Ay na, alas 5, maluman Ha?
Ay, inako na ijatsyandaan. Sige, inako. Ay, agbayad ka pa ya! Di ka pa'y nagbayad! Anya? Day talaang tinagatang mo. 2 kilo abagas ken may 1 kilo at tilapia. Sa katrabi na sumangpit ka. Apay, napnapanam. Kwa. Adala na sabat ko nga mamok. Katnapan kami nagsarsarita ije parke. Saan mi na napupuutan ti oras? Anya? Sige, tailutok pa'y dahito insangpet ko. Bilya, binayadan ka din ni Elena ta inutang ko dito edwa a sardinas ken may 2 ng itlog. Saan pa'y matmanong? Saan pay? Saan pa'y may? Nga lamanong, bayada mon. Katnuin bagak abayadan na. Tainted ko ti sweldo kun kwa na. Aywan! Damag ko anapan nakisugal ni bakit mo. Anya? Kat no 2,000 ka no tinaabak kan kwa na. Anya? Salbag ka! Napan mo gayam insugal ti sweldo ka? Anay ko! Hoy, Elena! Saan asikat ti agbambandog ag trabaho Tay sugsugal mo la ti wata! Ano na nga pa kakngay? Di madublay? Ay, anay ko manan! Salbag ka! At dapay lang amin ibagam! Ay na! Padasan pa ti mapan makisugal ta makaraman ka kanya! Kastala ti biyag Elena. Natural atong paon na kanila kay mo. Tadi narod kaya ti sugal. Tinong panakit din itinamin dua. Nagsakit. Siguro, no nangabak ka, di ka nakaraman ititong pakingkwana. Uwin nga rod Ngam siya, saan nakngaong nila kay ko? Gapot at di namat among agsugsugalak. Ta, nakadistino iti adayaw. Sayang tay nabak kanyak. Kastala ti biyag nagsugal ka nga rod. Kastala ti biyag Elena. Nasakit tinakam ko ang abak, Victoria. Kaya't ko ang masudbot ti abak ko. Kaya't mo asawan, inkanto pa'y makisugal? Kaya't ko ang mabawi ti abak ko. O sige, intanto. Tulungan ka namang diskartay, tabarang masubot mo ti abak mo. At iti sweldo, Elena. Saan mo mapanisugal dayta Igatang mo iti kanan tayo. Wen. Iti ka nito amaamuak nagsugal ka pa Pagtalawon kan dito'y balay. Nagadukat nga ibagbagamon aya. Ala, tarumwarakit di. May mayat matlang no masapa ka rumwar. Sige. Gumatang ka iti si Daon, Imas. Amok. Sige, tayin na kun agpulas. Darasang Victoria. Amangan mo adda makakita kanyak dito nga agturong ta ijay sugalan. Ipulong da kanila kay ko. Wun, o sige, tumaray talangan. Sige. Darasang Victoria. Sus. Awan, Elena, malas na talaga. Nagalas ti baraha ngayon may kanya. Yahoo! Tongit! Patungit mo na. Oh, ato'y ti barahag. Ay na, aldaw kumot ita Awanan, Elena. O, anya, ituloy tapay. Ay, sige lang. Aging ga makasubot ta. Salbag day di babae. Tawan pa'y laan. Anyat orasan. Agsapay dirim mo di balay may. Ang magalas lingkon, kitawang pa'y. Ay namanong, amang ano napanmanan nakisugal Anya? Ing kakitaan ni di pagsusugalan. Amang ano aday jay. Ay, sige. Muntuyin tayo gatgatang at tinapay kan gatas para kadagiti anak ko. Yawid ko pa'y, sakbay amapanak iti pagsusugalan. Wen manong, mabit lang tay supot ko. Ay, Aldaw kumananita. Manila, ito sumugal kung may makisugal. Ha? Ni Fernan. sus, tudas mon, Elena. Elena! Ay, kwa. Akwa, Fernan.
Ay, Hoy! Kwa ngamin, ti kuna ni Elena. Agsugal kami, tabarang masubot na ti abak na. ay, Siyak nga rodan tinangigam iti barahan na ngam talaga amalas na. Talaga malas kong sugal ko, Elena! Tumakder ka ditan, Elena. ay, kwa. Agawitan! Tungay natangkan ti ulom abakbakitan. Sige! Pumanaw kan di ti balay. Total, awan mo't lang kais-is kam nga inakan asawa! Ay, kwa. Ay, sana na maulit, Fernan. Jak kayat ti asawa aman nugal. Siyak to pa'y lalaki, kat jak agsugal. Taamok amadiday ta. Ngum si kakit din nga asawak ti agsugal. Abay! Nagbanlugam ka diti isugsugal mo, ha? Ay, kwa. Ay, sana na maulit. Agtalaw ka dito'y balay! Tamangan numakugtaran ka pa dito! Talaw! Victoria, awan sa bali ang pagkamangak. No sana dito'y balayo. Ha? Kwa. Ala ka din Pag naudin na kun dito'y, uray sumagmamanulang nga aldaw. Taagawid akmat lang, nagbaawan tipongtot nila kay ko. Ay, sige. Agyaman na. Ngam ni gumatang ka iti kanam. Tamo matan. Adang agpaisoy pawpawit nila kay ko. Ngam para lang kata kami a pamilya na. Wan, di ka agdanag. Makamuak to ni tikanag. Sige. Ada ka di ulas mo, kanpungan mo. Wan, adda. Nasayat mo. Ngamin, pasig akabarbaro dagiti ulas kanpungan may. Idoldulin ko ngamin, kat jak kayat amarugitan. Di ka agdanag. Tada ulas ko. Nagalas gayam ti ugali ni Victoria. Mangmanganda, ngam tinakpay ayaban. Mabisina ko na. Ngam awanod ka na. Pangalak, ngay iti ka na. Pumanawak langan dito balay da Victoria. Wen Victoria, pumanawak kun dito balay yo. Agsubliak langan iti balay may. Makaammo ditan. Noan niya ti aramidan ni Fernan kanya. Nasaysaya at pay. Sige, agawit ka nga rodan tanay. Awan mo't lang, ti kanam diti balay may. Huwag nga rod. Nagalas gayam ti ugalim akaaruba. Ha? Sige, inakon. Sa anak la kumakim mamangkan ka. Gaputad at dalaang anasa Iraq. Anya? Inakon. Kasta latibiyag, pare Fernan. Sulisog namin ka tisugal. No pasulisog ka, awan maadik ka ako nada. Ni bakit ko? Aday di balay. Nagawid ngam jak kasarsarita. Sige, pakawanam ni bakit mo. Bakit mo dayjay. No awan ni bakit mo, awan ti makatulong kan ka ang mga iwan kadagiti ubing nyo. Pakawanam, kat kasarita man na imbag. Adinan ulitan ti agsugal. Ay. Pakawanam, pare. Kastala ti biyag. Talaga nga dagiti sana pagkikinawatan dagiti agasawa. Ngam no itulok tayo amaurnos, nasaya at launay. Pare. Bagbagam laeng itinabanaya da sarita, pare. Kastala ti biyag. Ibagam at isugal, awan nasaya at nga itden na. Anya, nawatam ka din dagiti imbagak, Elena. Wen lakay. Sorry talaga. Saanen ang maulit. Ikarik, jakon agsugal. Nasaya at launay. Kunak apadasak ti agsugal. Tabarang ada swertek akas ka ni Victoria. Ang saan gayam nga agpapadat ti swerte iti may sa tao. Gaputa awan swertek. Kayat ko ti makasubot. Iso nga inulit ko man ang tinagsugal. Ang ad-addan, adakdakkel tinaabak kanya. Di ta makitam at isugal kat awan tinasaya at ngait din na. Wan lakay, kat pakawanan nakmanan Ikarik, saan ako nga agsugal? Saanan? Talaga? Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sugal,
Awan, nasaya at ngit din na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Wungerli anak, bayam ta igatangan kanto iti baro a cellphone mo. Kayat ko tay touchscreen nanang. Daytay ngay agbalor iti innam aribo. Ha? Nagninamatan? Basta, kayat ko day jay. Kas jay ngamin ti cellphone tay ka-eskwela ak. Iso akayat ko mat ati kas jay. Ala, bayam ta igatangan ka. Duwatan to ang mapan gumatang, anak ko. Wen bakit? Bayam to umutang ak edi opisina mi. Manumot laeng nga itiin na maribo. Nasaya at nga rod lakay. Maragsakan lakit di ti anak ta. Una, kakaiso ng anak ta, di ipay tamin na kayat na. Rumbang laeng. Ala nga rod, mangirimedyo ka iti igatang ta iti cellphone ni Gerle nga anak ta. Oh, imbag ka pa'y ta amin akayat ti anak mo kat ipapaay mo. Ay, kasta kami iti anak me, Delia. Amin akayat na, kat ited may. Kapatag may salakat nga rod nga anak. Ngamadimat ti kasta, Emily. Anya ko mati-mati iti dayta? No siya, jak ipalubos nga amin akayat dagiti anak me, kat itulok me. Narigat ti kasta, nang runa pa, tanakurapay laang ti adda pa nagbiag me. No para kada kami met nga agasawa, oray saan mi akabaulan, ikarigatan mi laktaa. Sabagay ngam sabali met ti panirigan mi nga agasawa. No adda, ipaay me. Ngam no awan, saan mi apiliton, apaaddaon. Ay, no da kami iti asawak akit, ipaay mi amin akayat ti anak may, taipat patag mi launay. Mabalintamot nga igatangan dagiti anak ta iti nangina cellphone, bakit? Ngem saan mat ngamin nga importante dayta? Ti kwarta nga igatang ta iti nangina cellphone, or nungun talangan iti bangko, para iti panagadaldan to iti kolehiyo. Un alakay, dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Nanang, tatang, mabalin ka di nga gatangan dakmat iti laptop. Anya? Alamat na, dagiti ka adala, kat ada laptop da. Siyakla ti awan. Adamot laptop tayo diti balaya. Saan Ti kayat ko, daytay talaga ako kwak. Sana mabalin ti kasta. Adda laptop diti balay. Iso ti osarem. Apay, saan da ka di nga ipatpatag? Jun anak, ipatpatagda kayo kini Cherry akabsat mo. Ngam saan amabalin nga amin akayat yukat ipaay may. Nang runa pa no saan mat nga importante. San mo nga ipilit ti kayat mo, John? Tauray agan ano ka? Sanda ka nga ikatangan iti laptop, mawatam? Nyamat ton. Ni. Nana. Kita ta masurunan. Ala, bayam lata. Amin akayat di anak mi kat ited may. Ngam balasang kaw, saan anasaya at nga amin akayat jay balasang yaw, kat ito jaw. Kastala ti biag anana. Ipatpatag mi nga rod jay anak mi, di ited mi amin akayat na. Ngam kasanod nga no adda di maitag. Maited mi amin nana. Aya, Kakaiso na nga rod nga anak mi. Di ipay mi amin akayat na. laglagi pam dayto nga ibagak balasang kaw. Saan nga amin akalikaguman ti anak, ket ipaay. Taamangan no agparikot kanto iti udina. Anya? Wen balasang ko. Maday no irwam mo ta anak mo. Nga uray saan nga importante, ket ipaay mulat ta. Ano da kayo Ngam no da kami, ipaay mi ata ipatpatag mi launay di anak may. Ngala, yagyukit din tayo gatang agatas, ta agawid akon. Sige, mapitlaang ta isupot ko tigat gatangam. Ay, masurunak iti dayjay abakit suleng. Anyamod dayjay abakit. Kaslaki din isursurunak iti rumbang aramidak. Apay aya. Kuna nakit din asaan anasaya at aramidan ta iti anak ta, nga amin akayat na katipaay ta? Kastala ti biag bakit? Anya, kastala ti biyag. Umapal da ngamin.
Kasta latibiyag. Adda dagiti umapal. Wen nga taa. Umapal dagita at tao. Iso akas tat ibagbagada kanyak. Ta isuda nga main, kat di da pa'y maigatangan dagiti anak da iti pakaragsakan da. Isumet, isu abayam dagita nga agsaw-saw dita. Taawan tinasayat nga ipaaidaken ka. Masurunak ki balay, Lola. Apay. Anya ti pakalidayam unay, apok. Pasanumat ngamin. Kat sanda ka may gatangan dananang kentatang iti laptop. Laptop? Wen, Lola. Anya ngay dayta a laptop. An-anwam aya. Usara ka. Ay, Lola. Ang mga namabalindak nga igatangan iti laptop. Ha? Apay nga katama ka na. Ay, ina, ay, apok. Manumot lang nga iti pensyon ko, iti binulan. Apay, sagmamano ay ati laptop. Adda ka di sa nga ribaw. Anya? Ay, apok. No nasursurok ngam sa nga ribaw ti balor ti laptop nga ibagbagam. Jak magatang Anya? Ni Lola may tangawon nakpay. Apok. Nalabit asaan anasaya at para ken kadayta a laptop. Isu adi da kay gatangan dananang mau. Apay ngamin nululipap laangan ti pagatang mau. Anya? Ay, Nadelia, sa anak abilay kada Emily nga agasawa. Agasaw, uray makautang dan. Basta maitid dati kayat jay anak da. Ngam siya, sa anak akas na kadagiti anak ko, nana. Ay, uray siya ka. Saan mo't a practical ti kastan? Uray ingka umutang ditan, basta magatang mau ti kayat ti anak mau. Pudnot ako nam, nana. Saan akin na practical ti kasta? Kula na, nga ipatpatag na kanaw jay anak da. Iso nga amin akayat na kat ipaayda nga agasawa. Amin tayo kat ipatpatag tayo dagiti anak tayo. Ngam di namot kayat asawan nga amin akayat da kat matungpal. Iso mo't Naa? Siya gayam ti pagsarsaritaan yaw? Chismosa kayaw? ha, nay, saan, Emily? Emily? Ahaw! Apalandak laeng, iso ti kunayaw. Sa bagay, kastala ti biyag Adda dagiti naapal, akas kada kayaw. Tanya nga'y kat di yung amin kabailan nga ipaay dagiti kasapulan ti anak yaw. Ay, nabalasang kaw. Kabailan may no kayat may. Woo! Si kapay abakbakutan ti mangisis-chismis kanya. Ha? Manipot ita. Saan ako nagumatgatang dito isturmo? Ha? Che, di ta kayo manlangan. Anya. Ay, anyan, tikas jay, apanunaw. Mangarod na na. Ala, ikandak man langan, itikat-gatang, tagawid ako. Amang ano agsubipay ni Emily. Apaan na ta. Sigay, ikang kangarudang. Agtoy. Inggatangan ka iti tablet mo. Tapno di ka umapapal kadag iti kaadalam. Wow! Nagpintasin, tatang! Uwin para kun kadayta anak. Imbaglaangan ata adda kwarta ni tatang mo, kat iso ti inggatang na iti dayta. Adamanan nga rod apalan dagiti kagayim ko, Ngamin, kompleto ti gamit ko. Idin to tayo suda kat saan? Basta ewanam dagiti gamit mo, anak. Tatang! Ipaay mi amin akayat mo, anak. Kaputa ipat patagda kalaunay. Ay na, agyaman nanang, tatang. Yes! Ay, winggayam. Diyak kayatan to'y bag ko. Igatangan dakman iti sa bale. O sige, dahi talaga ayam. Igatangan ka Day to'y napintas Uwin anak ko, di ka agdanag, ta igatangan ka. Uray sandal kan rubber shoes mo, igatangan ka. Imbag ka pa'y, girlie. Nagpipintas dagiti gamit mo. Day tabag mo, nagpintas. Kabarbaro manin. Kastala tibiyag ka. Amin ang kayat ko.
ipaida na ng kantatang ko. Aya? Saan da ngamin akas ka da na ng kantatang mo nga imot? Saan nga imod na nanang kantatang ko? Ipapayda mo di ka sa pulan miya. Wala, ngamsan nga amin. Oh, kita ang manday ta sapatos mo. Daanan, iw. Sana balin na. Tamabalin pa yung usaran. Kan nalagdalat ta. Ngam siya. Nagpintas kay sapatos ko. Ado ngamin ti kwartayo. Iso ang magatan nyo ti amin na kayat yo. Wala, kastala ti Bianca. No, da kwartam, magatang mo ti kayat mo. Ngam no awan mo't kwartam, kukwam laang ti umapapal. Anya? Ay, sige tainak pa'y agmerienda di ta kantin. Ado ti kwartak ina. Iso nga agmerienda ang iti pasig anangina. Nanang, igatangan dakman iti sabali manin a laptop. Ngamin, nakitak tay laptop tay kaadalak. Napimpintas ngam tay laptop ko. Ha? Sige mo tin ananang, jak kayatan tay laptop ko. Igatangan dak iti baro. Tay kas iti laptop jay kaadalak. Anya? Kwa, kita agto atan adu ti utang ni tatang mo, iji pagtrab-trabahuan na. Kat, agbaybayad pa ila ang aging gaita. O di umutang manan, tapno aday gatang na iti laptop ko. Ay na bakit? Tawanan ti pagutangak. Agbayad tayo pa sakbay ang makautangak man Kasanon ti ibagbaga ni girly a laptop na. Kaya't natin na pimpintas a laptop. O di ilakom jay laptop na. Taiso ti igatang mo iti sabali. Anya? Basta, kaya't ko ti baro a laptop nanang. Awan mo't nga rod ti mayat agumatang iti laptop mo. Sobramot abarat ti tawar da. Agasam tagatangan da kiti iti 4,000 laan. Ay basta, igatangan nak iti baro a laptop. Wen, ngam orayom tasaan analaka ti kwarta. Ado ti utang ni tatang mon. Basta, igatangan dak iti laptop. Kuti kayat ko, adan into next week. Anya? Ay nalakay, awan pa'y laang ni Gerle. Anya ti orasan. Ay, madanagan ako. Amang ano at damat na patag ngayon naramid da iti pagadalan da Sana marabrabyan day jay. Amang ano nagpauyula ka ay. Kaputa dita pa'y laang nagatang ti laptop na nga ipagpagatang na. Anya? Anya, di pa'y nagaw-awid ti anak yaw. Anya ti orasan. Alas 10 iti rabiin Agpada kami kini Edmond Arimwar. Tasapulan mi ni Gerle. Nahinap-napanan nga ay. Iso adim magasak diti ayan nyo nanasuling. Tama nga no adda ditoy. Ay, awan mo't balasang ka. Ay, apay adiyo awagan iti cellphone na. Awan ti sumungsong bat. Anya. Ay, nakaya parbangonan nga mawan pa'y ni Gerle. At da text na iti rabi. Ngam di kan rining pa'y. Tamo ka na bambanog ka ng sapsapul kan kwa na. Kahit anya ti kunana. Saan ka nwa sumangsang pa'y? Aging ga adita magatang ti laptop na. Alaing kayo iti ayan na. Tanarigatan no di agaw-awid balasang ka. Huwal nga rod nana. Ay, hanyamot tenday jay nga anak mi. Saan mila matong paladagos ti kayat na agtalaw matan? Iso daytan tay kunak idey balasang ka. Saan nga amin akalikaguman ti anak? Ket pa ay. Taamangan no agparikot kanto iti udi na. Nana. Oh, di husto ti kunak. Huwal nga rod nana. Husto ka. Italang ang makitak ti kinapudno day tangay bagbagayo idey. Kastala ti biyag balasang ko. Sa kanto la makaamirais no agparikot kan. Ay katala ingkayawid ja anak yaw. Tamangan no anya pa'y ti mapasama kan kwa na. Narigatan. Wah, nana. Ay na, pinagdandanag na katalaga day jay nga anak may. Ay ngam saanin ang mabalin ti kasta nga aramid na. Kan, uray na kami nga gasawa.
Nas ka na baliwan mi matan ti wagas may. Madigayam no panoy-noyan mi amin ti kayat ti anak may. Itan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga amin akalikaguman ti anak ket ipaay, tamangan no agparikot kanto iti udina. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biag! Dituyak man amangan nanang. Nay, apay. Awan ka di ti linuto ni bakit mo? Awan nga rod. Ay apay ngay, katam mo na naggapo ka iti trabaho. Jak man amoy ti dayjay babay. Aguray ka. Amangan no addamanen pagimimunan na. Awan ti babayek nanang. Apay nga raw akas jay na. Talaga akas jay na. Man nangimon nga asawa. Ay, saan anasaya at tiit den ti imon, anak ko. Iso ti pangibaganyo iti dayta nanang. Gaputa awan ti mading aramid kaw. Laglagi pa nyo kuma. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Ha? Nasaysayat pa no agsina kami nanang. Ay, nauma ako ni ti asawa. Ay saan bayaman ta kasaritak to ti asawam. Nala, ingkakit din ijay kusina, taing kamangan. Uy nanang. Talaga mabisina kaon. Sa di naman ang tinagapom, Joseph? Ijay balay dananang ko. Apay. Ijay balay dananang mo? Wano nakisinarak ka manan iti dayjay at tiryang. Anya? Ay, susmait! Ay, anya ka din day tangay bagbagam? Agtala ka man! Amo ka! Na-develop kayon kinitiryang! Na, Katno inyang angkas mo pa'y iti motor mo? anya? Day tala nga gimon kan? Nabayagan a kurso na dam ni tiryang! Day tati amo! Sumardeng ka man! Mangibabayan ka! Di ta ka man langin! Hoy! Sa di na ti paparam! Joseph! Anak iti trabaho! Inakagina na! Nabannog ka kinitiryang! Iso ti kulam! Huwag mo day tati kulam! Oh, patrep! Ay salbag ka! Babaero ka talaga! Babaero! Ay na, Manong Joseph. Nagalasan ti warwaras ti asawa. Pasensya mo ni Mae, Tiryang. Agasam? Ibagbaga na akabit na ka no. Anya? Wan, ay bagbaga aman ti asawa, Manong. Tama nga no jak makapagtepal kat masiwak ko tingiwat na. Ala, bayam ta bagbaga. Pasensyakan kan ko na. Sige, Manong. Ay, sige, inakon. Ay, nanamidrina. Ikanak man iti may sa kilo nga sukar. Aywan, mabit lang. Adto ti asukar, Joseph. Anti mo ti bayad ko na. Ay, amaw, Joseph. Kasta unay ngamin nga imon ni Mait kinitiryang. Nana. No may dito'y istor ni Mait. Ibagbaga na kanyak anakita na kayo kano kinitiryang nga agkib-kibin ijay ili. Anya? Kasta ti bagbaga na. Ay. Iso asi ka nga main, Jose. Liklikam ni tiryang. No adaman relasyon nyo ay putdemong tamadiday ta. Nana. Son! Anya ka kadi! Makitam ita! Pudno ti kunak! Babaem da jatiryang! Mapagtitakan ka, babae. Nakita kayo ita ija istor ni Nana Midrina! Nagmayat ti saritaan nyo! Siguro! Agtultulag kayo, agsarak kayo anya! Anya? Sige! Makisinarak ka kan na! Wan! Napimpintas ngamin ni tiryang nga mitisyak! Iso nga isok-sukat na kun kan na! Ay, namasurunakan ka, makitam! Tanya ti arawitam! Tung paanak! Sige! Arawitam! Huwag man lang, tapno makaraman ka, mat! Salbag ka! Maitarad nakpayan na kabilan! Anay ko! Di ka pa'y lagnakan!
Saan lang atong patimaralan? Ay nalakay, agap apa kanumananda Joseph kan mait. Kuna ni Biriyang, talimabas iti paraangan da. Bayam ida. Mapantaman adway je balayda. Tabagbagaan taman ida. Ni mait amanugang mau. Apay, mabagbaga may aday jay. Basta kasarita ta ida ah. Mala. Mapanta, no day tati kunam. Dayta ngamin anak yun, nanang. Tatang, babaero. Ay nakasla diwa mo ti ugali day ta babae. Nanang, tatang. Anak ko, pangaasiyo ka de. Taunusan yun ti diyo nagkinaawatan. Oh? Ni mait ti pangibaga nyo ti day ta. Tawan parikot kanyak. Isaw ti ayan ti parikot. Sa anak mo't nagbababae. Anya saan? Ay, hostaon! Pangaasiyaw tadi kaya gapa iti sa angumay. Si kamot mait. Awan mo't ti pamanagnak mao nga da babae ni Joseph. Ang imong kalata mga imaon. Day ta tigapuna ka na yung ti apayaw. Di yung kanunungan tanak yung tatang. Di mo pagsawan iti kasta ti amak mait. Tapod no mo ti bagbagana. Awan kutbain mo ha. Agsinatalangan! Oh, makitam! Nakarit ka nga agsinata! Takasanumat nga nain! Nitiryang ti kayak mo nga ikabalay! Ay, rumuarak man langan. Oh! Ay! Sa dino ti papalam! Inak iti ayan iti riyan nga pagimimunam! Inak agkan iti lips to lips! Ren arakupak iti nakarirong! Anya! Ay, Ay, apo. buwisit ka! Agsabli ka! Mardeng ka, main! Di ka naklaw akasta takababain ka dagiti karoba. Awan bidang dagiti kaaruba! Na. Tasaan nga isod at imang pakpakan kanya! Mait, talaga ka de adi mo ornosan tabagem. Kastamlat ta ka din. Ha! Jay anak yo ti bagaan nyo, nanang! Na, Amo, mait. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Laglagi pom kumaday ta. Isuanan niya man ti parikot yo iti asawam. Pagsaritaan nyo, anaimbag. napudno ti kunan ni nanang hiyaw, mait. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Isu nga ikatemon day ta panagimimon mo, mait. Anya, nagapa kayo? Ngam dito'y tinagturungam, Joseph. Amang ano pagimunan nakmat ni Mait? Bayam latta nga agimon, biryang. Sana maikat day takin kwa na. No asino la, ditan ti pagimimunan na. Ngagpapan ka ni Bakit Maria, kat pagimunan na pa'y. Agraman ni Mary, adongo nila kay na. Kat pagimunan pa'y ni Mait. Ay, nalabasan day ta, Joseph. Ngam amangan nga minmot na sobra ti panagayat ni Mait ken ka. Isu akas ta, manangi mo. Oh, saan nakas di ti ayat, biryang? Ti ayat, man nakaawat. Saan nakas ken kwa na? Ala, kat an-ano sa mata isu mo ti asawam. Kastala ti biyag Joseph. Ay, ikanak man kit di dita iti may sa serbesa. Daytay, nalamisa. Awan, mabiit lang ta alaak iti rep. Oh, ato ti serbisa. Lukatamlatan Adamot pang lukat dita. Di amanak ah. Oh. Mayat ti lamis na. Oh, Joseph, ti asawam. Umayan dito'y. Nay, Ah. nasakit ti panagkita na kanya. Dito'y gayam istor ni Biryang tiyayan mo, ha? Mait. Apay, iso ka di manan ti babae mita, ha? Joseph! Nay, tanangam ti panagsasaom, Mait. Di nakiraman iti imon mo. Taropam ampang! Tupakak tupay taropam iti bataw! Sana ka lumaban ken ka, Mait. Oy, Joseph, pangasi man tayawid mo, day ta asawam. Agulon sama dito yan. Agawid kan Mait. Ay, di ka mangibabain dito eh. Ay, umay kan! Agawid kan! Umay kan!
Tinakbuyo din na kasta, ha? Babayin ka! Talagang kayam adi mo kayat ti agawid ha? Tabambantayam da ito abiryang. Makauma ka na! Wen! Naumakan kanyak! Ngamain! Adamanan babaem! Nibiryang nga agin pipintas! Ay, pangasan, Joseph, yawit mo tasawan. Mangiba nga ba eh? Anay ko! Makitam! Kabilan nakpahiti sangot amtang ababae! Nano di ka pa'y lagaw eh! Ipang-or kong to'y buti ti arak di tangalam! Ibuo mo amin agamit dito'y balay, salbag ka! Babaero ka! Nagmayatin ni Simyo kinibiryang iti istorya! Kat iso pa yan tin sakit mo! Uston! Di ka nagsaubay! Itamot lang! Agsinatan! Ha? Agawid ako ni balay may! Gapot adya akong maanusan ti ugalim! Sige! Pumanaw kan! Di ko ram kide! Ingkan makikabalay kinitiryang! Wano ni biryang! Wala! Adayo na pimpintas na gamiti sika! Isuda ti kayat ko! Sana sika! Isu apanawan ka man langin! Agsinatan! Ay na, won, tiryang, kasta ti kunada. Nagsinanda Joseph kan mait, kat ni Joseph, agnanaod itan, ije balayda. No kasta, nauman kan ni Maet. Nasaysaya atan dayta. Tapno agpatinggan ti panagim-imon na. Ay, uray siya kat pagimonan ni mait. Uray siya ka. Uray to pa niliti siya kat pagimunan na. Inyang kasla ni Joseph ni Leticia, tanaki ang kaslakit nga rod. Ngam idinakita ni Mait, ay na, pagimimunan nan. Anya? Kat adamat asawa ni Leticia? Natataar to pa ni Lubimino nga asawa na ngam ni Joseph. Isumat. Ita, agimon pa'y laang mat ni Mait. Pagan ano ngay ni Leticia nilakay na. Ay, sa balimot at talaga ti ugali ni Mait anya. Amin sakit di ang makita na akasarita nila kay na babae, kat pagimunan na. Nalabos. Ay, wala nga ruta. Nagalas ti ugali ti asawa akasta. Kat no saan nga agbaliw ni Mait, amangan no saanan asubyan ni Joseph. No kasta, ijayan balayaw ti pagnaudan ti anak mo Marilinda. Ay wan, Mari Medrina. Nauman ni Joseph kan ni Mait. Isu nga uray agsina da kanon. Di ka asi manugang maun ta pinanawan ti anak mo. Ay kat makaamon iti biyag na ah. Saan mo't mabagbagaan? Ingaran na kami mo't akatugangan na. Nukasta abagbagaan may. Saan mi mo't akanunungan ti anak may? Ang awan mo't ngamin makita mi nga aramid na amaday. Hay talaga kitday aman nangimon ni Mait nga asawa na. Ay, win nga road. Ay na Marilinda, ingkalatabagbagaan ti manugang mo. Tanarigat no pa nagsin at ipagtungpalan da. Binagbagaan men kan nilakay ko. Hanggang sana dumngag. Iso makamon ni tibiyag na. Ala, Marimidrina, ikan na ko ni ti powder asabon. Tainak man ilabad agiti kawas ni Joseph. Ay na, sika pa yun ti mangilaba iti kawas na, imbes ati asawa na. Anya ngay nga road. Ala, mabit lang maray, taikan kay tigat-gatangam. Oh, si kamat gaya Mait, anya tigatangam. Wah, sa anak nga umay gumatang. Nadikat, umayak agpakawan kan ka. Tainap-apa ka. Nagimimo na kan ka. Ay, Pakawanan na kumabiriyang. wen, awanan day jay. Diyak gayam ka ba ulan na dinaksangputan ni Joseph? Talagan samot na dinaksangputan. Beryang, ikanak man iti sabon anabang lo. Mabitlaang, tiryang. Ne, Mait, anya ti mapaspasamak kan ka? Agsangsangit kan samot. Pakawanan na kumamutiriyang. Nagimimunan ka. Ha? Pakawanan na kuma. Kas itinakon, awanan da di abanag no para kanya, Mait.
Basta agbalbaliw ka kuman, Kating kasurutan di asawam, tagpakawan ka. Tapno saan nga agbanag iti panagsina ti estado yo. Sorry, Joseph Lakay. Agbalbaliw akon. Sana kun nga gimimon pa'y. Ipakitan pa iti panagbalbaliw mo. Sakto subyan kay di balay. No ita, di tuyak pa balay may. Iso nga gawid kan. Lakay. Jak pa'y kayat ti agawid. Tanataltal na ti panunot ko dito ibalay may. Anya. Kas itinakunak. Agsubli ak iji balay. No talaga ang nagbalbaliw kan. Makitam, tinakunakan ka di mait. Panagsina ti ibunga ti sobra nga imon. Una nang. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno sublian na ka ti asawam. Una nang. Ikarit dayta. Agbalbaliw ako na talaga. Tadyak ngayam kabaela na mapukaw ko ni Joseph. Ipakitam iti aramid ti panagbalbaliw mo. Una nang. Agbalbaliw tapno agawid ang ijay balay ni Joseph. Uraya ti panagawid na nanang. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Tampok ditoy programa tayo. Kasta na ti biyag!